kayungan. Iyabe tala po king kakatamong banal misa rin makatuking intensyones. Kapasalamatan ng Josepina Recaport, Ryan Enteng Kalajao family, Irene Kalajao, Maria Delia Ruiz, Bettina Calzado, Christine Gay Banwa, William Pamintuan, Herwin Pamintuan, Evelyn Nogoy, Maria Chona Menser, Carlos Philip Bonham, Mapi and Carmen Menser, Bagsik Lorenzo family, Cora Maglaki, Grace Sembrano, Gina Yumul and family, Lay Buwan. Special intenciones ng Josepina Recaport, Chema Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Martina, Eileen de las Alas, Gerald Sibayan, Oscar Manalili and family, Richard and Chona Yumul and family, Shara Leanne Panspasion, Corazon Saldi and family, Carmela and Erlinda Vicente and Brian Medina, Lisel Medina, Dirk Medina, Ed and Lou Paras, Eduardo Granda and family, Joel and Rowena Coronel, Colin and Aiden Coronel, Emmanuel Barrios and family, Chris and Leia Jacobi, Aldrin and Rizalean Granda, Dil April Joy, Johan Arcebido, Olive Mercado and family, Lala Pison and family, Irene Villanueva, Roger Vergara, Jen and Enrico Lucas, Jelvin, Jolan and Joren Villanueva, Corazon Cruz, Ariel Policarpio, Mayona Sunido, Yutuk family. Complete and speedy recovery of Macbeth Torno, Mary Ann and Nelmida, Josen Ian, Paul and Mangiliman, Adoracion Karinga Leonardo Malig, Emerita Bino, Erlinda M. de los Reyes, Edita Sanchez, Mercado, Aida Babadilla de la Cruz, Aida Babadilla de la Cruz, Aika de la Cruz, Kiana Cruz, Lenny Lindo, Lilian Tan, Erlinda Concepcion, Alan de Guzman, Edita Pabalate, Elizabeth Flores, Angelina Vergara, Virgilio Pangilinan. Safe travel ng Margie Lacson and family, Jess Fernandez and family, Tracy Tayag. Yabe tala naman po king kaya katamong pangadiring kapatad tamong mayango na biye, lalong-lalo na'y Gabriel Coronel, Francisco and Modesta Granda, Generoso and Corazon Paras, Johannes Miguel Franco, Esther Tadeo, Enrique Capulong, Godofredo Emma Jane Castro, Romeo Angeles, Clarita Rimorin, Jesus and Virginia Villanueva, Delia Alicante, Pablito Patricia and Alma Cao, Eduardo Pasion, Abelina de Jesus, Leonardo, Larry, Luisito, Jesus, Virginia, Romeo, Clarita, Bong Dungka, Dionisia, Sunido, Virginia, Eulogio Antonio Jr., Vicky Manalili, Leonor Morales Hison, Jesus Ricaport, Ramon Ricaport Jr. and Sr., Purificación Ricaport, Adeline Ricaport, Jose N. Candelaria Jose, Agapito Candelaria, Monsignor Norberto Coronel, Rosendo de las Alas, Ruel de las Alas, Gregoria Hernandez, Father Eric Santos, Arlene Bunag, Edwin de Ramos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Sani Pinca, Justa de las Alas, Tito Saldi, Erlinda Vicente, Justin Yutok, Patrick Jonas de Guzman, Alberto Pasion, Jaime Gonzalez, Ricardo Fulgencio, Merwin Torres, Jerome Santos, Fortunato Lacson, Benji Crisostomo, Restituto Zapanta, Rene Zapanta, Restituto Zapanta Jr., Ernesto Sergio, Nancy Agapito, Adela Gonzalez,
Agapito, Teodora Pagarigan, Rodolfo U. Garcia, Lucica Garcia, June Manalo, Maricar de Leon, Jordan de Leon, Corazon Delpin, Christian Mentzer Delpin. Betala naman po rin kapatid tamang mayang unabi, ay ala ng makaga nakakarela at mangailangan king pakalulu ning Gino. Talakad tamo po, ing magmisa tamo po Reverendo Padre Rafael T. de la Cruz. Isa tayong masaya, kailan mo magpupulit na kainin. Kasi sadya kayo, naratangyan magkalakula. Ulis ako magkula, ulis tayong masaya, kailan mo magpupulit na kainin. King lagining pa, kung anak, kung Espiritu Santo, Amen. yung ginawa natili, kaya kayo, At keka antimorin. padad ng ginawa, yung tema tamong ening bengi, tungkol ya, kaya nunano tamo, arapanan ng Diyos, at itayong magulaga. Maluwa itang nung nano tamo, arapan na rin kaparatan tao. Huling, ito naman nakakit na yung aliwan, nung ninoy tamo. So, yung magulaga, before the Lord, nung nano tamo pa nga tao. At iba pa magsadya tamo kaniting baralamisa, siyang tala para maging kasalanan tamo, manyatangan patawad. Yakas tamyag na nagdaning kapanisyan, magumpisal ko. King Diyos, amayupayan ito, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kumbina, king isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan, uli nito, ipanigapukukan Santa Mariang Kapilan Mambirhen, karing sablangangel ang Pong Santos, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginungtang. Diyos sa may pain tuto, pakalalwa nakatamot, king pangapataw da rin kasalanan tamo, dala nakataas sana, king biye alanganga. Amen. Manalain tam. Ay paming mayipaya, sapan mo keng lumawe, king paintungol mit mong kapanaligan, king panyatang na ning kekeng talapangapos. Bibiyebye kaya sana agpang king turuna, makasadyang tanggap, kaya kami na ning milalablab, alugod, at kasalpantayanan. Tingaraduan mi, king kapamilatanan ning ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibi at maagari kambe mo at ing maral na Espiritu, itong mukimpangan Diyos. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isaias. Ing banala Diyos ning Israel, ing Ginoo at alapagligtasyo sa sabyana.
Ako ing ginong kekong Diyos, ing magnasang turo kaya kayo, para king sariling ikakayap yu, at mituro kaya kayo king dalan asukat yung tuntunan. Nung mekiramdam kayo mo sana, karing kakong kautusan, minagos sana kaya kayo ing kanuanan, ayanting sibol ay ebitasang kakati. Ing tagumpe, miras sana kaya kayo, ayan tingalun amamagos king pampang. Dingke kong palipi, meging kasing dakal dalasana ring balas, at eko sana pepaintulot, ing pangas sintangda. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Detang tutukike ka o Ginoo. Mi kasululang babye-bye. Detang tutuki keka, O Ginoo, mikasululang babyebye. Mapalad yung taong makiramdam king yoyusok ding marawak adaraptan. At makikiyabe king dapat ding makasalanan. Ni makiluklukan man karetang alang Diyos akatawan. Maburi na lang pibula-bulayan ding kautusaning Ginoo. At kaya lang yagkas aldo o bengiman. Detang tutuki keka, O Ginoo, mikasululang babyebye. May ngariya king dutong at tutubo, lelening danuman, at mamunga king keyang kapanaunan. Sa giwalang parati ding keyang bulong, matagumpe sa blanang daraptan. Detang tutuki keka, O Ginoo, mikasululang babyebye. Dapat ding marawak, lamakanyan. Siya pulawaring pipayid-payid ning angin. Ingatanin ning Ginoo, ing tawong makatuliran. Dapat ing tawong marok, mirasyaking kapahamakan. Detan tutuki keka, O Ginoo, mikasululang babyebye. Talakad tapo bang parangalan ng mayap pabalita. Laway niyo, ingari datang yo, ing ginuning yato, at itimawa na katamo. Manatili kayo. At keka antimo. Masa kay may pabalita agpong kang San Mateo. Ligaya keka, O Ginoo. Jesus migsalitaya karing tao nga na, ngeni kanino kula, apakilupa, ring tao ngeni kasalukuyan. May ngarila karing anak pakalukluk king plaza, ing metong atapok, nga nang sasabi karing kayabera. Minigtingan kami, para ke kayo, dapat kayo tinera. Dinalit keng malumbe, dapat kayo menangis. Iwan dinatangya, magayunuya at minumalak. Ading sabla, sinabira, makidemonyo ya, dinatangya ang anak nin tao, mamanganya at miminong. At ngara naman sasabi, lawenye, ing taong matako at lasenggo, may kilaguyuya kareng talasang ilbuis at kareng makasalanan, makanyan man, may patunayan, ing kabiyastanin Diyos, ing kapamilatana, ning bubungan na, kapataring may pabalita, ning kakatamong kaligtasan, Kapurian keka, O Kristo.
Kamala na kapatid ng tayo sa Kristo. Ating ko po nga ganakang meto nga paring mig istorya tungkol kayang bayong parokya. Ewari na kay mililipat kayang parokya. Ano yung potang bayong parokya? Kaya raklan buri mo nga kiting makapadurot na. Ninubot siya kayang sakupan na parokya. Maring ka bang lalakad siya at ting metong katapok ka rin na minumalak. Inakat ding minumalak. O na nga nakengkwento na refuse na la. Aliya na. Kung miminuman na. Okay. Linakad na yung pari. At after 1 week, dindam na karen tao, yung kikatang bayong pari po, biyasang makyabe. Biyasang makyabe. Waiting dindam na. After 1 week, linibot na naman kayong bayo ng parokya. Wala nga tinanaman meto katapok ka miminom ka rin. At inagkat deng minom. O nang aga nakanitang inistoryada kaya. O yung pare dyan dugong miminom, pinilit ng minom yung alak. O, in other words, may kiinuman niya. Nakay mekon eh. After some few days, ating feedback ka rin tao. Bah, makanya pala yung bayong pari, laseng guyo. Nindindam na itang pari nga ito, nano kaya ang gawang ko, Minom ko, Morocco. Kuminom, Morocco naman. Where will I put myself? Masakit na. Kaya parokya naman kareng organizations, pinmeron makiabay ka rin CWL. Babae lang din eh. Pakiabayan na lang. Kahit naman na yung feedback, yung kakatang pari, mahilig ka rin babae. Yung gawa na, papakiabayan din yung CWL, mintay ka rin nights. Ilang pa si Kaswana, makanyang paling kakatang bayong pari, bakla yata, ito po. In other words, diyan ka may biling sarili mo at di ka pa mo rin naman na ace 2. Balonyo, palagay ko po, kaya Ebanghelyo tamo ngayon, ala nang megit kabanalan. Kaya nga duwa nga rin, Juan Bautista, ang po gino tayo sa Kristo, perhaps except the Blessed Virgin Mary. Pero isipan mong Juan Bautista, magayuno yan, yung magheltam. At yung magayuno. Magayuno at emiminum. Magayuno at emiminum. Baling sinabi na rin tao, makakanapo kayo, makidemonyo yan. Sipan mo na, makademonyo yan. Yung gino tayo sa Kristo naman, miminom ya. Wow. Ikiteng miminom ya. At makipangan. Anong sinabi na rin tao, matakoy at lasenggo. Makakanakyan niya. Iba't kayong gospel ini, pota, tengaliwa, tutupin niya na nakako. Makasulat kayo nila kung akarapat ako. Miminom niya yung ginutahin sa Kristo. Ikay miminom kayo. Makiwagis ko ang ginutahin sa Kristo. Aliwa mo ito. In first miracle na, ginawa yung pangalak. Ginawa yung alak. At yung ginawa yung alak, kitang head waiter, tikman eh.
O, ba't ba kanya nga laki ni kanyamana na? O, sinerbiyan taluyan na. Taluyan sinerba na. Kailangan mo muna pang sinerbiyan manyaman na laki ni. Well, kaya yato ata, pakabanal ba yung tao at ila pang sabyang keka. Nadingabak, bigmisa ko po, alas 5 ni ngabak. Di kayo makasimba kung alas 5 ni ngabak. Masakit. May gising. O, siguro may gising lalit alas 4. O. Nangaluwa, maka-uniforme na lang. Kaya ba't ang sinim ba? Mamuntano kayong karelang obra. O, simba ka alas 5 ni ngabak, siguro na. Dahil siping mo bali, sabihan daw, si Raya tabuntukin niya. Ako pen. Dahil sisimang alas 5 ni ngabak, diyar sira. Mapaliarik sira labunto ko, kaya banal la. Nothing in between. O, isipan mo itan eh. Ikaw, simba ko ngabak, alas 5. Na ano nga? Ngapi nga lang night sa tingke, alang night sa makatalakad, alas 5 ni ngabak. Alang makapag-serve. Ang kanakako niyang ati ko king masantul, makadistino king medyo marayo, kaingin. Potangakit ko na dugo yung kabaw, koloriyang nanita itang silver, mura yung dilite. Balita, namurang diling kabawang. Ako, potang kaibat na ning misa, bibiyay day limus. Okay na po. Kaya kayo niya mo po, donation ko niya mo po. Nakahiti kung dan naman, ing pari tatanggap limus kayong misa na uling makwal tayo. Sipal ba? Magmamakalunos na ka, sasawap na ka. Isabihan na, uling makwal tayo. Wala, lukan may biling sarili mo. O puta naman tinggap mo, makanya yung pari ngayon, katako ng pera. O makanya talaga kay tiyato. Kanya, sinabi ko na din umpisa ng misa, whether ako, naning pangatao mo, siguradong katikandan naman na isto. So, naning mawulaga. Yung mawulaga nga pinitang nung nanuta mo arapan ng Diyos. Alwaitang nung nanuta mo arapan na rin kaparatan tao. Ito po yung mawulaga. Uling na yung tao pinta naman nakakit yung pandum mo, itang tutu. Ito naman nakakit. In Diyos, siya kabud yung manakit. Kayong pilubluban tamo at kaisipan. Ito po, hindi katamong lesson ngayon being IT na yung mawulaga, keng biye, papinitang, nung nanuta mo, arapanan ng Diyos. Talakad ko po. Kapatid, malalain tamo, king Diyos, sigpang may pain. Tutu, mamitubod, king kayang anak, apanayan ding bansa. Ibulalag ni, king kawakasan ding panahon, ating ari ning alang anggang ligaya. Pagibat, Ginoo, panuwanan may balayan mo. Ginoo, panwanan me ing balayan mo. Para kiring maglakbe iglesia, libutad ding kagut-gutan ning yato. Para king papa, ring kaya katang obispo, pariat din sablang magobra, para king panyatang ning kayaryaning Diyos. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, panwanan me ing balayan mo. Para karing sablang bansa, matipon la sa aking kayaryaning kapayapan at ustisya ng Kristo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, panwanan me ing balayan mo. Para king kanawan ding pakakalulo, tula ring ating kapanamdaman, at kaligtasan ding makasalanan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, panwanan me ing balayan mo. Para king kaya katang sarili, manano na sanang libutad ning tula at lungkot ning biye iti, paratitang paninayan ing panyatang ng Kristo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, panwanan me ing balayan mo. Ngeni puwadwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ginoo,
Ligtas mo kami, kareng tanikalaning pamikasala. Mutulami sanang panayan, ing panyatang na king ligay ning kaya kaming talapangabos, potang ibululag na king yato, ing upaya mo't lugod, tiadwan mi, pamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Manalahin tama ni kakot, kaya kaindahon matagaplas sa harapan ng Diyos, sigpang may pain tito. Tanggapan na saning Ginoo itindawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katamay kasaplala at ning kayang Santa Iglesia. Ay paming miglalang, alakeng ulaga, nung alaka, kabang alalayan mo kami, king kaya kang pakalulu, tanggapan mo la, rening kaya kaming panalangin at ayin, tiadwan mi, pamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing ginawa na tiliya kaya kayo, At keka yat antimore, na ang puso yu. makayat nano king Ginoo. Salamatan tayong ginawa Diyos tam. Iti karapat dapat at matuloy. Uneping karapat dapat at matuli din pasalamatan na kaparati ng karino ikpa, Diyos king alangang galabos may paya, kamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Inyang migpakmabayang may kasawad kaya kami anting tao, ti parana, nang binalak mo kanitapang minuna, at biklat niya para kaya kami indalan pa inturo king kaligtasan. Yan ipananayin niya, itang aldo, kundi ang Kristo ang ginumi, magbalik ang pasibayo kami rin kayang ligaya, kanita, maging kaya kami yasana, ng kaligtasan na pangako na, ang eni pananayin mi, king mit mong kasalpantayanan. Lunita, kambedaring sa blang kororing angyal karing banwa, darulit mi kakang ligaya, lan makiabel antok ng babiya kapuri ang keka at ngaming kakanta. Kaya kabing banalo, ikpa, ikayong panibataning, sa blang kabanalan, ulita pagparalampumi, kabanalan mo sa arating ayon kay Espiritu mo, ban para kaya kami malalang katawan at daya, ni Ginuming Yesu Kristo. May midaong kusan loob, king pamilasa at kamatayan ng kiwana yung tinape. Kapasalamat siya keka, piraso na binyene, karen kayang disipulo at nga na, nga pa niya iti, kay nga nat kananye, iting kanakong katawan,
ami daon para kay kayo. Makayo mo naman kayo pating apunan, ang kingwa na yung kalis, pasamahin, papasalamat keko, at binyan yung kalis, karen kayong disipulo, at nga na, tanggapan niya iti, kaingan minong kakaniti, ting kalis ni kanakundaya, kindaya ng bayo at alang hanggang tipan, umiibubo para kay kayo, at para kaling sa blantao, bangketa, ipatawaran la rin kasalanan. Mabtan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo, misteryo ng kasalpantayanan. Ini kada kami ay paing kamatayan at pangasabli ng mebye ng anak mo. Naraan miya kaya kaiting tinapi ng biye at yung kalis ng kaligtasan. Lain mi pasalamatan kaya kayong pepalarian mo kaming matampang. Dahil kadaharapan mo ban sumuyo kaya ka. Upakmabaming pagamuam kaming sanang misulu-sulu. Yung katawan at dahing Kristo. Ipuna na kaming ating metong ng Espiritu Santo. Kada kami ay pa sa iglesia mo makalaganap kay metong ayatu. Kami ganap yung lugod, kami kaya kami Papa Francisco, kaya kami Arsobispo Florentino, ding sablang pari. Ang nakanmula naman, di kapatid mi pepainawan at mananayin subling miye, isablang mayang na biye. Tangapan mo sana, king maligaya mong harapan, makaluluan mo kengan. Kawan mo kengan karapat dapat ing magkamit king biye langanga, makayabin mo na Virgen Maria ay indunin Diyos. San Jose ding apostol, ating sablamong santo at tinupad, king malmong kaburian ng kakabaning panahon, ng purian nakat paligayan, pamamilatan ng Yesu Kristo, ang kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kami na at kayag pang may pain, tutukaguning baral Espiritu, pupurian nakat parangalaning banggaman, king alanganga, kapatid, manalahin tangan kayong pakaringamanong tiro na mismo ning Ginoo. Ingkayarian mo
Gapos mo kami, O Ginong King, sa belang marok at malagad mong pagkalubing kapayapan, king panahon mi, king kasopan ng kayang pakalulo, parati kayong may gabos kayong kasalanan, maligtas kayong sa belang kaligaligan, habang mananaya kami ning maligayang kapanaligan, king panyatan na Yesu Kristo, kaya kaming talapang abos. Yesu Kristo nabi karing kay apostol ng kapayapan lalakwang ko kay kayo, yung kapayapan ko ko kay kayo. Ay mo sa babalik na kay kaming kasalanan, nunalawan mo yung kasapandayan kay kay iglesia, pamayapan mo ang pambilugan, ang pangking kaburian mo, ikang mabibi at makagari, manggaman ng kingalangang ka. Amen. Yung kapayapan ng ginamanatili sa kapilan mang kay kayo. At keka antimuhin. Pakitangin, may kakalametong tamo, king kapayapan kay kongan, peace. Kordero ng Diyos, may lokoking kasalanan niya tumapala daring mayaws kay kapuna na ring kordero. Ginu, kung matampantanggap keka, dapat ikasmi nga mano mo, kumayap na ako. Katama ng Kristo. Amen. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ko may gitking sablambage, at pagnasan ko in tanggapan da ka, dapat pauli na ningening pinandit, era ka atanggap king sakramento, umeka mumang espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka bala mo mawari at yuka ka rin, at pakisan metong king lubusan ing sarili ko keka. Mo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
sa sinahira para kaya na ingewan inginu, karagul ingewan na inginu, ingewan na para kay katamu, itulang ang apnutamu, king tulang ingrumod na inginu. Pamatulanin ni Diyos simbalena, payasagan kaya ligaya na. Pamatulanin ni Diyos, pamatulanin ni Diyos, pamatulanin ni Diyos simbalena. Announcement po. Sa December 15, 2022, araw ng Huwebes, mag-uumpisa na po ang ating simbang gabi dito sa Shrine sa ganap na alas 8 ng gabi. Maraming salamat po. Meron silang nakalimutan sa Friday, simbang gabi yun. Ang simbang gabi, walang misang 6 at saka 7. So, ang last mass ay 5 p.m. At tapos, yung simbang gabi, 8 o'clock ng gabi. So, ganyan yan, no? So, baka kayo simba kayo ng 7 o'clock, wala po. Kung gusto nyo, 8 o'clock, yun, simbang gabi na yun. No? So, magsitayo kayo, manalain tam, paming malugod, pagkuluban mo kayang pamangan na ibad man mo. Turo mo kayang mibiyebe, agpangking kabyasnan at lugod mo, karimbage at suman mo. Pamilataning pamakirakay, mi kaniting misteryo. Iadwan mi kapamilatan ng Kristo ang ginomi. Amen. Yung ginoma natili kaya kayo. At keka, antemuring. Manalahin tamo, malugod apang mamakalulu, pisyag mo kami naning balal a krus, singalang kupas sa lugod mo, king balen a iniwi mo. Pagkiramdaman niyo po, ting maniga po at panalain, ting balang metong kaya kami, ting magmususig, king aldoning karelang kebaitan, anibersaning karelang kasal, maglakbe, king aluan lokal, at ting mag-exam, ting masakit at magkikapanandaman. Pagkalubyo po, ing kaidwanan, lalapit ting maniga po kaya kayo, nagapandang mit mong kapasalamatan. Bendisyon na nila naman, ding imahin, rosaryo, kandila, laro, at karelang darala, bansesan, lugod na kaya kayo. Kapamilataning bendisyon na iti, pagkanakada sana, ipangakuda, king binyag ng hikamu kabud, ing karelang luguran at suywan, ating Diyos, manggaman king alanganga, Amen. Birhening Lourdes, Ipanalangin mo kami. apong mamakalulu. Pakaluluan mo kami. Aring Diyos sa may pahayan tutuben sa nakungan, ang igpa-anak, aring Espiritu Santo, Amen. kapataring misa mi daon may taking kapayapan at kinlugod na ning ginutamo. Salamat, King Diyos. May pabengi po, kaya kungan.